ربنا آمنا بما أنزلت وتبعنا رسولا فاكتبنا مع الشاهدين صدق الله العظيم. I zahvala o hamdi pripadin Allah mare uzvišeno Allaheske zilđelale vel ikram. Salavat i selam janaja upra maro manglo pejgamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Avdiyesiyem deshu trito dive taro o Ramazani mubarek o masek. Postinaja odive, elhamdulillahi rabbil alamin, kabuline kolsaje pralenge penjenge so postinena i okolo prajla so na postinena, inšallah, o Allah hidayetini kadelen, pa i ola inšallah dživeršete postinen. Avdije kakir Allah fitaro jek hadisi so prenesinala menge o Hureyra radijallahu anhu, kote amaro poslaniko Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vakergja, deka koji kavakerel raditu billahi rabben ve bi islami dinen ve bi Muhammedu nebijen sallallahu aleyhi ve sellem o Allah Celle šanuhu subhanallah ve ta'ala gradinalaleske dženeti obezbedinalaleske kokova ahireti. So znači nala, a kavako prevo znači nala o Allah mesjum zadovoljno tuja, mesjum zadovoljno kaj isiman o dini o islami, hem zadovoljno sijum elhamdulillahi rabbil alemin kaj mo pekamberi tano o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.